Tradicionalno u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju sinoć je upriličena dodjela godišnje nagrade i priznanje za filantropiju koje dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo. Dodijeljene su 4 glavne nagrade i 7 specijalnih priznanja, od kojih je jedno specijalno priznanje za medijski doprinos za akciju Teleton Podrži pobijedi, koju je podržala i naša medijska kuća. Prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinja Aleksandra Bogdanovića, vrijednosti koje nosi ova noć solidarnosti i razumijevanja, tolerancije i poštovanja i odgovornosti jednih prema drugima, vrijednosti su koje je naše društvo prihvatalo generacijama unazad. Naša istorija nas uči i daje nam putokaz da preuzmemo odgovornost aktivnog angažmana u filantropskom radu. Svijet u kojem danas živimo dodatno nas na to podstiče. Svako može i treba da bude donator i sve oblike davanja treba prepoznati i ohrabriti. Naša vizija mora biti društvo u kojem ćemo svi prepoznati moć zajedništva u rješavanju ličnih i društvenih problema. I zato moramo razvijati filantropiju kao osnovu za solidarnost i duh zajedništva. Jer filantropija može promijeniti svijet. Ona je najveća vrlina koja ujedinjuje ljude i inspiriše njihove najplemenitije napore. Fond za aktivno građanstvo po 9. put dodijelilo je godišnje nagrade i priznanja za filantropiju kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su nesebično doprinijeli opštem dobru i razvoju građanskog društva u godini za nama. Čini mi se da nikad više nije bilo razloga za zahvalnost, poštovanje, vjeru u našu mladost, nadu, ispunjenost i pripadnost svima koji dobro čine i ovom domu gdje smo svi svoji na svome, gdje nastavljamo da pokazujemo da postajemo bolji ljudi i humanije društvo, da pokazujemo da je promjenu moguće ostvariti i što je naš zajednički zadatak, iskren zadatak. 2017. 77 nominacija za 47 kandidata. Ovdje ima poprilično sedmica, možda i to nešto znači. Vi znate da su među kandidatima i pojedinci, privredna društva, iseljenička udruženja, mediji, nevladine organizacije, institucije. Među njima su i već dokazane iskre, a većina sa nama je i večeras ovdje gdje i pripadaju. Filantropija nije put kojim se često ide u našoj zemlji. Ali godinu za godinom iskri i putokaza je sve više, koji nas istovremeno uče kako preći stazu, od milostinje do milosrđa, od dobročojstva do dobročinstva, iskrom do zublje i da nam dobro postane navik. Nagrada za doprinos na nacionalnom nivou dodijeljena je kompaniji Cerovo iz Bara uz procjenu da ova kompanija akcije za opšte dobro sprovodi u kontinuitetu uz strateško promišljanje svog pristupa i uključivanje sve više aktera. Nagradu za doprinos lokalnoj zajednici dobio je Privredni klub Cetinje, koji su osnovali cetinski privrednici. Nagrada za doprinos dijaspore pripala je kulturnom centru Rumija iz Čikaga, koji je u svoju domovinu kroz filantropski doprinos u prethodnih godinu uputio preko $186.000. Pored glavnih nagrada, kroz 4 specijalna priznanja nagrađeni su dobročinitelji u različitim kategorijama. Nikšićki mlin je dobitnik specijalnog priznanja za doprinos lokalnoj zajednici za pomoć razvoju sporta, socijalno ugroženim porodicama, školama i vrtićima u Nikšiću. Specijalno priznanje za doprinos dijaspore pripalo je udruženju Euro Gusinje, koji su prepoznati po brojnim donatorskim akcijama za pomoć onima u stanju potrebe, kao i po ulaganju u infrastrukturne projekte na području Plava i Gusinja. Ove godine je dodijeljeno najviše specijalnih priznanja za građanski doprinos opštem dobru, čak 4. U ovoj kategoriji nagrađeni su Banka hrane, Udruženje roditelja djece oboljele od dječjeg kancera Feniks, Cetinska osnovna škola Njegoš i frizer Zoran Vukčević, koji je sa svojim timom učesnik i pokretač brojnih humanitarnih akcija. Dobar tim koji me prati i puno mojih saradnika, Ivan Suvat i svi ostali su dali doprinos da ovo večeras bude, da se i mi pojavimo na bini. Specijalno priznanje za medijski doprinos uručeno je za akciju Teleton Podrži pobjedi, koja je pokazala da je crnogorskom društvu potrebno obnavljanje sveukupnog sistema vrijednosti i da u tome mediji mogu imati veliku ulogu. Istorijski Teleton organizovalo je 6 televizija. Televizija 777, Radio televizija Crne Gore, Prva TV, Pink M, Vijesti i Atlas, zajedno sa fondacijom Budi Human, na čijem je čelu Goran Jovanović, a sve sa ciljem prikupljanja sredstava za liječenje djece koja se bore sa karcinomom.
Za samo 4 sata Teletona prikupljeno je 367.374 eura. Specijalno priznanje ove godine pripalo Teletonu. To se dogodilo bez obzira na programske razlike i preferencije 6 crnogorskih televizija koje su u akciji učestvovale. To se dogodilo na sceni koja je dnevno politički odveć često kontaminirana. Teleton je učinio da na kratko zaboravimo takvu dimenziju crnogorske medijske scene i da barem na trenutak svi zajedno ugledamo jedno bolje i prosperitetnije građansko društvo. Hvala i u ime televizije 777, hvala mojim kolegama. Ja nemam ništa drugo da dodam nego hvala što ste prepoznali da su mediji u Crnoj Gori ipak jedno i da znaju da dišu jednim duhom. I hvala Goranu i fondaciji Budi human. Hvala vam. Mi smo te večeri kucali kao jedno srce. Na kratko smo zaboravili na emisije, na rejtinge, jer smo imali neki viši cilj. Želio bih prije svega se zahvalim Fondu za aktivno građanstvo koja je prepoznala fondaciju Budi human kao nekoga ko treba da dobije ovu nagradu u samo prvoj godini svoga postojanja i rada. Volio bih da se zahvalim onima koji tu nisu sa nama, to je preko 150.000 građana i društveno odgovornih firmi koji su donirali znači za ovih zadnjih godinu dana i bez njih ne bi nas bilo ovdje. Hvala vam puno. Ove godine nagrada za životno djelo, posthumna nagrada, pripala je Lidiji Jovanović, koja je kao nosilac partizanske spomenice i utemeljiteljka Antifašističkog fronta žena Crne Gore svoj život posvetila emancipaciji žena, brizi o ratnoj siročadi, djeci sa smetnjama u razvoju i prosvjećivanju omladine. Dodjelu nagrade Iskra organizuje Fond za aktivno građanstvo pod sloganom Da dobro postane navika u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i Upravom za dijasporu.